Aadhaar card amendment tangka ke hangdon pu akoy kewan. Ahoy along Meghalaya sor kilometer hini sosei nang lutsi towar selam bomlo. Taralang so along Clean and Green Society atumpen thengpi aklim so ke. Kardom pini ada berta long nili sami jilihan sepi non bertang ton pen arjik tha. Chinthong block asa hemalong Unique Identification Authority of India pen rada farman kasemar pipon Aadhaar card kaselama puthak DC alam patoite pen tangka ke hangakoy pipon si rada ningkang samse chepaklang. Unique Identification Authority of India pen monit atum kachapang thek ke joy ke je aphan Aadhaar card abang putin setame ke dorep ji aphan pinangan adim petik ponlo. Lanso along Chinthong block along sitame Aadhaar card kasemar ponji aphan adim petik ponsi ongdung arat atok anoke do atum sitame Aadhaar card kelong dun japhan wang bompen chesemar pon bomlo. West Karbi Anglong DC Said Isfakur Heman pen raraphan kapachini mate public notice along ketarpon Aadhaar card kasemar lapen kelong dun japhan tangka chepa iknangni mate akejoy pensi longpon popu alamthe tarpang thek tardet apita ongdung araratum Aadhaar card kasemar kelong dun japhan ta tangka sika pharoi sira troxir cap smart card abaha lapen form sika cap biometrics enrollment mate richimun pen keber anam sika thom cap an kipinang kok alam the Aadhaar card kasemar damvek atum pen akoy pipon oke phom ke tok sake parhala ke ber bang koi pardaga kathira bang paru sira trok sirke ban le rakha kadu pen ko anpo an tenge paru sira thok ke bagle paru ne thok ke bagle rakho nangli la so kama bahan kwan or jige ding tiklo yana bong malai de Hamran Chinthong block Aadhaar card center asahem adung smart card kaselam kibidun aron doma puta penang an cherok tok araratum pen chethanrinti non ateng pulote Aadhaar card kasemar akejoy pu tarpang thek ke tardam naglo pusi hawara rat pen chethanrinti Aadhaar card kaselam abang phia tumpen kaning jalam the arjusina Main mangke first of all hitung salary talong lepil na engke ki demand dun puta kali ningkang sampen bangko an sinaing pi ma la sigi cu endun aro isi alam lo nitum ladak ada prang pen ke bang mane thur si thur long le muli tum topik mane nime thang ta kalang lo isi ke rong so tum phat nime thang ta bangko an nikhi lo pen ke bang un an ke thur the pin lo ni lista dak lunch time lo 12:30 to 1 PM po stani li la bange thursi thuri e pin lo sita unlo pute non lo mai ni jongjong bange ini ta lunch apor ke ni li apor long e pusi unlo pute 10 hole 10:30 simili take la bange Ratamba ni hampen nang pikte la cholo sta ki demand dun to bagi ave athman ni tume salary ke long le aja tum ni pera ke ban energy tum ke claim la tum ta salary long ek pin la ningka nisita ke play itu ko 8 years pulo pute 1 year ateng lo la si nilita 2 months bagi dulu sta nilita nan anta salary ke long ikila Hamren pen Daniel Enghi Karbi Anglong live Ahoy kedo araratum kisung aporahut CEM, EM, MLA, MP atum kedo dun klipa puthak WKDCC amai phu sarthek ramsa kapin ram West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy block 1 block 2 along alam ki command 2 si pajut ponpo command 2 si ahoy along kethir thip kedopo aphong ahoy nang ke perajok kacharbo nang aputhak sarkar pen command 2 si sai ke deng ponpo lapen ahoy along kedo akarbi araratum kisung komatlo kapajok dunpo ningkan kang them kaphere so angbong pensi ahoy kedo araratum aphan pache chak nang bom poma laki ilitum kadu kabe atumta kamonthi parsik dun kenangso kethir thep asai dengde pulote moarnisi ahoy alam kipen airset prungset atemon nang dukok tahaipo
Birta kelongdun atengke jirikindeng adung mukru puadim along Meghalaya asorkar atum kilometer hini sose nanglutsi towar selambomlo lapen hadak arara tumaphan Meghalaya avatar lisalong jakong pen amen thapon lablu pusi Birta ribdunlong Ahoy along alamkia phuthak halapu West Karbi Anglong District Congress Committee amaipu sarthe gramsa pherangke athengno kapangda atengke West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy along Meghalaya asoratum aronre pen nangkilot bomke West Karbi Anglong arat jasemet ahoy kido araratum aphan matha pasung binonglo BJP asorkar CEM Tuliram Ronghang alang likedamtang Surihinira Krisir Kep aningkan Jangmia Chiklo ahoy along kahomri damsi Chiklo jontrok angbong ahoy akisung pajokpon pupusi ahoy kido araratum aphan lamchak pisi ningpat hedekanglo bonta piniarni CEM Tuliram Ronghang alamchak chipapleng predetlo laso ajoini kilometer hini sose Meghalaya asoratum nangluthusi puthak towar he hui nangselam bomlo lasi ahoy along kido araratum kisung aporahut CEM EM MLA MP atum kachepatulok lapen kedodun klip abangke chokche lapen pinrem lopusi WKA DCC amai program sa sangho pherangke thengno pangdakpon তোমালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ সীমামূৰীয়া মেঘালয় সকলে বা খাচী সকলে ইয়াত প্ৰায় 2 কিলোমিটাৰ মান কাৰ্বি আংলং আৰু কাৰ্বি আংলং মাটিৰ আগ্ৰাসন কৰিলে গতিকে সঁচাকৈ চিন্তনীয় হ'ব আৰু সঁচাকৈ কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যদি উঠি পৰি লাগে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব গতিকে ইয়াৰ প্ৰতি মেঘালয় চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ তথা কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলে সেইটো ইনিচিয়েটিভ ল'ব লাগিব নহ'লে পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি মেঘালয়ে দখল কৰি শেষ হৈ যাব গতিকে সেইটো সঁচাকৈ এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে মই সেইটোৱে দাবী কৰিব বিচাৰিছে যে বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰ কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল বিজেপিৰে যে CM EM বা বৰ্তমান কাৰ্বি আংলং MLA মানসিং ৰংপি তথা আজি আমাৰ MP হৰেণ সিং বে ক'ত এসময়ত লুকাই আছে সঁচাকৈ এক সময় এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকে তেনেকৈ দুখৰ সময় কাৰ্বি আংলং ৰাইজে যিটো মাটিৰ গৈ আছে সেই সময়ত তেখেতকে মাত মাতিব লাগে কিন্তু সিহঁতে সেই এতিয়া লুকাই আছে গতিকে ৰাইজে সিহঁতক এতিয়া বিচাৰিবলগীয়া সময় এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আহিবলগীয়া হৈ গ'ল News X report Karbi Anglong live Karbi sengkan kimi katalon pen pachi tondon si thang ni phaikre ICR ni toko langso alang sunalong Sarupathar MEC constituency angkangardo Congress klembang phi atum kachingrumamai kangni Bangso kachingrumamai along MLA Barim Klengdun Ingti Bokajan Block Mondol Congress Committee amaipu Chandro Kathar District Congress Kongchunbang Nipen Sangma Lapen Kebangji Arni Congress Asong Aphan Jakong Kacharchak Ponji Aphan Klembang Phubang Phiatum Chetongdun Bangso Akachingrum Amai Along Bang Pharohini Sose Araratum Chetongdun Sarupathar Angkang Congress Klembang Phulapen Bang Phiatum Kachetongdun Along CAA Lapen UCC Aputhak Chethan Chimun Pedopon Lapen Non BJP Kacharia Sarkar Atum Keklem Kedam Kechokche Phuthak Chethan RDP Pon Lason si Kebangji Arni Congress Asong An Sose Kepangtang Ponang Jia Phuthak Chethan Chepare Ponsi Mesen Ingsam Jinpen Sarupathar Congress Keklem Kedamatum Karbi Sengkan Kimi Amai Pachun Pon Bokajan Pen Ananterang Karbi Anglong live Ingdeng plikebra trokechok Karbi Rison nimso rongaje katalon along alir alon kapado Jipanpura Clean and Green Society pen Forest Asai kamatum patir piponsi taralang so towar along mesen atheng piaklim ke e Labang so thengpi aklim so ke along Karbi Anglong Autonomous Council MEC Lapen Forest Board Chairman Richard Tokbi pen Kangpu pon along KCS Samaipu Chandra Singh Kro Ranger Jameson Kro Principal New Hope English School Taralang so Lunse Timung Ward Commissioner OSD Ranjan Boro Atum Cherap Cheto Dunsi thengpi aklim ke e pangcheng pon Karbi Anglong arlo anikan bangta World Environment Aruilote Karbi Anglong hamphang asong atumta suri athengpi aklim so e ponlo sita laso athengpi Kepareng Japhan aningli avesitami mohor kache nepen social media along mohor kache thap paper media along kache pike tene bangbe usi Ranger Jameson Kropen arbokpon Pengpike chong bangke joyke ke lana bang sigisu
nili pajir mi damu elo anikan mang tame wall environment tango wall environment de do kape program tambe a organization tinta Karbi Anglong apto ano organization tinta me hengpike bang chihungo tame la hengpike ahut foto ciklik po paper separ social media long pipo apsi bang tene deriti laga afo kalam lo donatum la sila bang ili tum nono bang kapapanang nilo Thang ni phai kre si ingdeng prikebra trok Karbi Youth Festival Katalon Ponalong ni phai kre trok arni ke Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Ronghang nang chetong dunji lapen kijutsi arni ke Norway arong supi along ke do Elizabeth Medo Inut International Museum along Karbi Pinleng Sumpot Kisoy Keret Bipan Bijon Kibu Keleng Ason Doan Kepon Cheng Abang Titame nang chetong dunji pusi KCS Maipu Chandra Singh Kropen nang pachinitun Peneng beliker patrau nang reng Karbi sini tolong aja. Great rock pun ceng pun, great sirkep an fijur pun po. Great rock ani bangke itu Karbi Anglong Autonomous Council CEM. Akai itu lura mau hang pensi rong aja itu pun ji. Kalau bangsa ni bangkarang lehan walau salpo. Lapenan par sitame. Ili tu malong kijutsi ni. Great sirkep ani. Asam malong. Anong itu hang plong. Minister kai. Himanto Biswa Sharma alang yang kita tongjonji, si dilitum non an gelah lo kan par sampai ke India pe na det kaprek han Norway rong supi rong kedo Elizabeth Medo mate alang pan bela posi jetang alang langji alang lia bangke udam pulo tangte Karbia khe atum Pinleng Sumpot Karbia khe atum ke soi keret lapen Kibu Keleng International Museum along ke Ponceng abang hilo si dari trainer ke ni alang le panil tum karcho piduji alang di nanti tong dunji Di Bhupen Rosan Hanse Karbi Anglong Live Pinia da berta ke lapon sekang toniklo domi thak me kardom